Ubwoba. Ubwoba ni iki? Ubwoba ni ikintu gishobora kugushikira, nanjye kishikira kandi gishikira benshi, ukumva yuko icyo kintu ukikuri imbere utogishobora. Akenshi rero turagira ubwoba, ariko ubwoba butuma dutakaza ukwizera, butuma dutakaza ukwemera. Reka ntugire ubwoba rero, ntabwo ari we uzohangana n'ibyo bibazo, Imana izobigufashamo. Akenshi na kenshi rero turagira ubwoba, ubwoba tugize bugatuma dutakaza icyizere, bigatuma tubona yuko Imana ataco ishoboye. Abantu benshi rero tugira ubwoba bivanye n'ikintu kanaka, mugabo tukibagira ko Imana yadutabaye mu birenze icyo kintu, maze tukumva yuko umenga Imana icyo cyo ntabwo ishoboye kukidukuramwo, bikarangira dutakaje ubwoba. Mugenzi, wowe ugiye kumviriza ino video, ndagusabye kuyumviriza kugeza ku iherezo kugira ngo wumve uburyo ubwoba ari ikintu kibi, wumve uburyo Shetani akoresha abantu akabatera ubwoba, bigatuma bava ku Mana bakikura ku Mana, maze akenshi bakabona n'ibihano bivuye ku Mana. Ngayo nguko rero, reka tubane kugeza ikiganiro kirangiye kugira ngo uyu munsi uhagarike kugira ubwoba, utarugira ukwizera kutayegayega. Ubwoba ni ikintu kibi. Abakera bagize ngo ubwoba burakiza ariko bukanica. Impamvu nyamukuru yatumye Abisirayeli batagera mu gihugu Imana yari yarabemereye, ngira ngo warabyumvise ko Abisirayeli abenshi, hafi ya bose mu bavanywe muri Egiputa, abenshi bari bakuze bapfiriye mu bugaragwa, bagapfa bose, ndetse na Mose ndetse na Aroni. Ngira urabyumva nimba ukunda kumva ibiganiro ducisha kuri ino channel, kandi ukunda no gusoma Bibiliya cyangwa ukabyumva ahandi, ngira ngo uramaze kubyumva yuko bapfiriye mu bugaragwa, keretse Yosuwa ndetse na Kalebu ndetse n'abana bakiri bato bato, nayo abari baharuwe nk'abazogwana kugira ngo binjire mu gihugu Imana yari yabemereye ubwa mbere, bose bapfiriye mu bugaragwa, atakindi kintu kibitumye uretse ubwoba. Ubwoba ni ikintu kibi cyane. Ubwoba ni ikintu gishobora gutuma nawe ubwawe wiyononera ibyo kugezeho byiza. Ndaguha akarorero, ibaze nawe uramutse uri umubyeyi ufise umwana, uwo mwana ntiyigere akwizera nk'umubyeyi ashoboye, cyangwa se nimba uri umwana ukaba ufise papa wawe wizera neza yuko aguha ibyo gufungura kandi akugwanirira, kandi atakibi cyo gushikira ahari, wogira ubwoba? Oya, nta bwoba wogira, kuko uba uvuga ati ndizeye papa ko ari buze kuntabara muri kintu cyose nza guhura nacyo cyo mpungabanya. Nuko rero n'abantu tuba mu Mana, abantu twaremwe n'Imana, abantu twizera ko Imana ariyo iturinda uko bukeye ubwije, ntabwo twakabaye tugira ubwoba, kuko twakabaye tumenya ko Imana atakinanira, ishoboye byose, idutabara uko byaba bimeze kose. Ngira ngo uri kuribaza uti mbega nimba ari rya mbere ubyumvise, byagenze gute kugira ngo Abisirayeli bapfire mu bugaragwa? Ibyo byose turabiganira, ntugire ikibazo. Umwanya ni uwo kugira ngo tuganire ku bwoba. Aba rero Abisirayeli uko byagenze, hari hahandi bari bamaze kugera imbere y'igihugu Imana yabemereye. Bari bamaze kugira imbere bavuga ati igihugu Imana yatwemereye ngakiriya tugiye kugishikamwo. Byagenze gute rero? Abarokotse muri icyo gihe babaye Kalebu na Yosuwa. Mbega barokotse gute? Aba nibo bagiye mu gihugu Imana yari yabemereye. Uko byagenze nuko bari bagiye gushika mu gihugu cy'isezerano, bamaze kubwirwa bati igihugu Imana yabemereye, yemereye basokuruza banyu, ngicyo kibahagaze imbere, ngaho rero nimuduge mucinjiremo.
maze nabo kubera ubwoba bati reka tumanze dutume abaja kutunekera tumenye aho tuzoca n'aho tuzoshikira. Maze Mose nawe arabemerera, ararungika abaja kugitata, abaja kukineka, baja gutata icyo gihugu, maze baranamura ku byo icyo gihugu cera, baza banabizanye, baza bavuga bati igihugu twagitase ni igihugu cyiza. Mugabo bavuga n'inkuru z'agacavutu ko ari bisagara bizitijwe n'amabuye kandi birebire kandi bikomeye, kandi abantu baho ari banini ari barebare, ari abanyenkomezi kurusha Abisirayeli. Ibi rero byatumye Abisirayeli batakaza ukwizera bafitiye Imana. Ukwizera kose bari bafitiye Imana kuragenda kubera ubwoba, bibagira ibyo Imana yabakoreye, batangura kugira ubwoba, batangura kuyidogera, batangura kuvuga ngo mbega kubera iki Imana yadukuye muri Egiputa, kubera iki Imana itaturetse tukapfira hariya, kubera iki yaje kutwicisha inkota, kubera iki yaje gutuma abana bacu baba abanyagano, abagore bacu nabo bafatwa n'abo bagabo bagiye kutwica, mbega kubera iki? Bari bagiye cya gihe bari bageze kuri Egiputa, bari bageze ku kiyaga gitukura, abanyegiputa bari inyuma baje kubica, babuze inzira, muga Imana igaca inzira aho itari bakajabuka. Bari bagiye ukuntu Imana yabakuye mu maboko ya Farawo, aho Farawo atashaka kubarekura, maze Imana igakora ibitangaza byinshi, mpaka Farawo akemera, akavuga ati yo Mana reka ndayiha abantu bayo bagende, kuko ibigeragezo iri kwirampa, ukuntu iri kwiranyereka mbona yuko nshobora no kubipfiramo ntaretse bakagenda. Ibyo byose barabyibagira, ukuntu Imana yabahaye manu, ukuntu yabahaye inyama, ukuntu yabahaye amazi, ibyo byose babigwiza n'ubusa. Baravuga ngo iyo Mana kubera iki yadukuye hariya, ahubwo reka twitoranirize kutuyobora, twisubirire mu gihugu cya Egiputa. Ibaze nawe watabaye umuntu umukuye mu byago, ubona yarageramiwe, ukamutabara kandi umutwaye mu byiza, ukamukorera ibitangaza byinshi, ukamufasha kenshi, mugabo akananirwa no kwizera ko akantu ka nyuma gusa uza kugakora, akavuga ngo reka nisubirire muri bya byago, uyu muntu ariko ankura muri ibi, antwaye ko agiye kunyicisha. Urumva byakubabaza bingana gute? Ibi nabyo rero byababaje Imana, ica ibafatira ibihano. Ibafatira ibihano kubera iki? Kubera ubwoba. Ngira ngo tukigeza aha umaze kumva uburyo ubwoba ari ikintu kibi, ubwoba bushobora gutuma natwe dutakaza ukwizera. Ushobora gusanga hari ibintu bibi uriko uracamwo, ushobora gusanga hari indwara ufise iriko iragutera ubwoba, ushobora gusanga hari ikindi kibazo ubona imbere yawe uko cyaba kimeze kose, ushobora gusanga ubukene bukumereye nabi, ushobora gusanga ibibazo ku isi ni byinshi. Hari ikibazo kiri imbere yawe uko cyaba kimeze cyose, kibwire icyo kibazo ngo mfise Imana, kuko Imana ishoboye byose, ishobora kuhankura hano hantu. Nubwo bakera bavuze ngo ubwoba burakiza cyangwa bukica, ariko ufise Imana ntabwo yigera yizera ko ubwoba bukiza, kuko Daniyeli ntiyagize ubwoba, kandi yari ashobora kwiyumvira ko niyagira ubwoba ashobora gukira. Byari byoroshye kugira ubwoba, akavuga ngo reka ntinye, nemere, ndeke gusenga iyo Mana, kuko ningira ubwoba hano hantu nkatinya, nshobora kurokoka ntibane muri rwa rwobo rw'intambwe ngo zinge. Mugabo aravuga ngo ntabwo ngira ubwoba, nkomeza gushikama. Ariko Imana yamutabaye ari mu rwobo rw'intambwe, ntiyizeye gukizwa n'ubwoba, ahubwo yizeye gukizwa n'Imana yo isumba byose, kandi yarabikoze. Uyu munsi ushobora guhura n'abantu bakubwira ngo kugira ngo ukire iyo ndwara bisaba yuko ujya mu bapfumu, ukareka kwizera Imana, ukizera abapfumu, ukizera umuntu nkawe akoreshwa na Shetani kugira ngo agukize. Ukumva yuko ukwiye kugira ubwoba koko, ukemera ukareka Imana, ukajya mu bapfumu kugira ngo abo bapfumu bagutabare, bagukize. Mugabo ugasanga wikuye ku Bumana, uzaba wikuye ko ukuntu Imana ibana nawe, ahubwo wari ukwiye guhagarara ukavuga ati jewe ndazi neza ko Imana ishobora byose, irenze byose, iri buze kunkiza, nawe ntari buje ku bapfumu.
ese uyu munsi iryo jambo wo kwa murivuga mbere ya cyago cyose ugiye guhura nacyo, bariko bakubwira ngo ubwo bukene ufise kugira ngo buhere biragusaba gutanga umwana ugende muri Freemason guha amafaranga, ukavuga ati ntibikunda kandi ubukene nzobuvamwo, nzotera imbere, nzotunga kandi atari uko manje kuja muri ibyo bintu. Ese iryo jambo ryo kuja mu kanwa ukamwumva mu mutwe wawe uriko urarivuga, kubera abagutera ubwoba, shetani agutera ubwoba. Hari n'igihe reka ubwoba atawuza kumanza kuvuga nk'uko baje kuvuga bari bavuye gutata igihugu, bikaza muri wowe ukiyumvira ati none iki kintu nogira uku nkabyorosha nkikura ku Mana kugira ngo ibintu bize byihuse ibyo kunda, cyane cyane ko hari n'abantu zo kumva byakunze bagiye bakaronka amafaranga, bagiye bagakemura ibibazo byabo baciye mu korosha ibintu. Ngira ngo uribuka ya nkuru ya wa mugore yari yarabuze urubyaro maze akajya kurondera umwana ku mupfumu, maze agasanga yahawe inzoka. Yagombye korosha ibintu, yagombye guca mu nzira za bugufi kubera ubwoba. Iyi nzira niyo Imana iri kwirakwereka gucamwo, urayitinye kubera ubwoba, uriyorohereje maze wikwegereye akarambaraye nk'uko Abisirayeli nabo byagenze. Batinye gukomeza kwizera Imana yabatabaye, bakagira ubwoba, bikarangira bihamagariye icyago, bikarangira bihamagariye ugupfa, bikarangira bihamagariye kuranduka. Byarangiye bicujije. Rero inshuti, ayo magorwa ntagutera ubwoba ngo utakaze ukwizera n'ukwemera, oyaye kubera ubwoba. Komeza kugira icyizere niyo amagorwa yoba angana gute, kuko Imana niyo muganga mukuru n'ubwo waba urwaye bingana gute, kuko ishobora byose. Nyemerera umbwirire muri komantere uti ishobora byose, uvuga ati ishobora byose, kugira ngo wumve imbaraga z'ukuntu buri kintu cyose cyaguhagarara imbere atabwo Imana yananigwa kugisenya, atabwo Imana yananigwa kugitsinda. Ubwo bukene, iyo nzara, ayo magorwa, ayo mashuri yakunaniye guheza, ako kazi kakunaniye kuronka, ndetse ukubura urubyaro, byose biriko biraguseheza muri uyu mwanya, buri cyago cyose, menya ko Imana ishoboye byose. Vuga uti ishoboye byose, ibyo yakoze ni byinshi n'ibindi izobikora. Ibibazo duhura nabyo ni byinshi, ariko ntibidutere ubwoba ngo bitume dutakaza icyizere dufitiye Imana. Icyizere dufitiye Imana dukwiye kugikomeza, ahubwo ngo tuhame tuyizera, kuko nitutakaza icyizere dufitiye Imana twohava twibagira byinshi yadukoreye kera, nk'uko Abisirayeli bibagiye iby'Imana yabakoreye, bakagira ubwoba, bakabona ko Imana ataco ishoboye. Reka twese tumere nka Kalebu na Yosuwa, bo bakomeje guhagarara ku ruhande rw'Imana, bagakomeza kuvuga bati nubwo biri uko Imana iri kumwe natwe, izoba tugabura mu maboko maze tubaneshe. Imana nayo ntiyibagira abayigumye hafi, iti mwese uhereye ku baharuwe, ku bafise imyaka 20 bagaharurwa nk'abazoshika mu gihugu bagwana, abo bose mugiye kuzogwa muri ubu bugaragwa. Kiretse Kalebu na Yosuwa, kuko bahagaraye ku ruhande rw'Imana. Aba Kalebu na Yosuwa bari muri bamwe bagiye kuneka 12, maze 10 baza bavuga inkuru z'akavacavutu. Mugabo Kalebu na Yosuwa baravuga ngo Imana iri ku ruhande rwacu, ntabwo iri ku ruhande rwa bariya, tuzobanesha. Imana nayo ntiyabibagiye rero, kuko bayishingiye intahe. Yaravuze ngo mwebwe ko mwakomeje ukwizera, mugakomeza urukundo, mugiye kuzoshika mu gihugu nabemereye. Mwebwe nyine babiri muri kumwe n'ugwaruka ruzokura mu nyuma, aba bose bagararije, aba bose batagaje ukwizera, bamaze kurandukira muri ubu bugaragwa. Imana rero ntabwo itererana uwayigumye hafi. Guma hafi y'Imana. Icyo kibazo ufise, ndakubwije ukuri, kizokemuka nawe utangare, kuko hari byinshi n'ubundi yagukoreye uri kuriyibagiza. Emera wibuke yuko ibyo yagukoreye ari byinshi, atabwo yananigwa n'icyo kibazo uri kurabona imbere yawe, ishoboye kugikiza kandi izogikiza. Imana rero ntabwo itererana abantu bayigumye ku ruhande.
reka Imana idufashe natwe turi mu bibazo tuvuge tuti uko byamera kose Imana iri ku ruhande rwacu, tumere nka Kalebu, maze Imana yiyerekane ku mwanya wayo itukure muri ibyo bibazo nk'uko yabikoreye Kalebu na Yosuwa. Kalebu na Yosuwa nyuma y'uko bakomeje guhagarara ku ruhande rw'Imana bakavuga ngo Imana yashoboye byose iri ku ruhande rwacu izodushikanayo, Abisirayeli bo bamaze gucika intege, bamaze gutakaza ukwizera, Satani yamaze kubinjirira, baravuga ngo ko muri ko muba muvuga ibyo bintu twebwe kandi tubona ibyo bintu by'Imana bidashoboka, reka tubicisha amabuye. Bavuze ngo bicishwa amabuye, Imana ihita yiyerekana. Ntabwo yari kwemera ko bicishwa amabuye kandi bariko bakorera Imana. Nawe ushaka kugera hahandi abakwanga bari kuvuga ati reka tugakureho, reka tukice, reka tukaroge, muga ntugire ubwoba, Imana izokwiyerekana hahandi nyene ngo n'inyuma ya zero irakora. Imana yaciye yiyerekana bagira bicishwa amabuye, iriyerekana maze abo bagira babicisha amabuye birangira aribo bakiriwe urubanza, ngo bamwe 10 bajana na Kalebu na Yosuwa bahabwa igihano cyo kurandukiraho nyene. Abacitse intege nabo babwirwa yuko atanumwe azogera mu gihugu bateguriwe bemerewe, bose bazopfira mu bwo bugaragwa, kandi niko byagenze. Icyo mu munsi twese twumvise ikiganiro tukavuga tuti tugiye kwama tugira ukwizera, tugiye gutsinda ubwoba, tugiye kwama duhagaze ku ruhande ho tuvuga tuti uko byamera kose Imana iri kumwe natwe, maze tukanesha. Imana ikama iduhagurukira hahandi tugiye kugirirwa nabi ikatugwanirira. Reka natwe Imana rero yerekane mu batwanka, yerekane mu batugwanya, yerekane wifuza ko dupfa, yerekane wifuza ko turangira, maze itugwanirire. Imana igiye kukugwanirira nimba ufise icyizere, wumva neza na neza yuko ariyo ishoboye byose kandi ishoboye kugwanirira mu bikugora byose. Ndagushimiye rero nimba amajambo wumvise hano hari aho akugeze, uhita ukanda pakitaje kugira ngo abandi babashe kubona ino video. Uzobugize neza rero niwatuma abandi bantu bumva ubu butumwa, nimba bugufashije nabo bukabafasha. Ndagushimiye cyane rero, jewe mwari kumwe muri kiganiro banta Elix Sinze alias warokowe mu bwobo bw'intambwe Daniel. Ndabakunda cyane rero, reka duhurire mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao. Imana ibane namwe mu byo murimo byose.